Da li ste čuli za ninđe, drevne ratnike Japana? Ako je odgovor da, onda ste sigurno kao mali maštali da ste jedna od ninđi. Definitivno ste zamišljali kako imate cool sposobnosti i opasno oružje. Zbog toga vam danas na Let's Do It kanalu predstavljamo 10 najopasnijih ninja oružja. Mesto broj 10, ninjato, ili kako ga drugačije nazivaju mačem ninji, je pažljivo kovano oružje od čelika. Sečivo ovog mača je toliko jako da može preseći čoveka na pola. Često ga koriste brze i snalažljive ninje. Mesto broj 9, Fukiya. U pitanju je pucaljka čije su strelice natopljene otrovom. Često se pravi od bambusa i može izbacivati strelice u razdaljini od 20 metara. Mesto broj 8, Kusari Fundo. Oružje koje je sastavljeno od dva tega koja su povezana lancem. Ninja koriste ovo oružje kako bi privukli neprijatelja i onesposobili ga da napada. Mesto broj 7, Kusarigama. U pitanju je veoma korisno oružje. Kada se koristi u borbi, jedan deo ovog oružja možete upotrebiti da blokirate napad, a drugi deo da napadnete napadača. Mesto broj 6, Tekokage. Multifunkcionalno oružje koje možete koristiti kako za napad, tako i za odbranu. Također vam može pomoći oko penjanja i napada iz vazduha. Mesto broj 5, Shuriken. Nekada su se pravili tako što bi se na novčić zalepilo 5 ili 6 sečiva, ali danas se koristi oblik svastike, koji veoma lako seče vazduh i zabija se u metu. Fenomenalno su oružje za napad iz daljine i najčešće ih koriste precizne ninje. Mesto broj 4, Metsubushi. Ninje ga koriste kako bi pobegle ili kako bi zaslijepile neprijatelja. Kesice Metsubushija su često punjene pepelom, peskom kao i sitnim komadima stakla. Mesto broj 3, Kakute. Ovi ninja prstenovi su često neki oblik iznenađenja, jer oštri deo prstena može biti natopljen otrovom i tako ubiti nekoga. Mesto broj 2, Shikomizu. Kada ninja idu na posebne misije, nose sa sobom ovaj mač, jer je veoma lagan, a pritom i veoma moćan. Drška i navlaka ovog mača se prave od bambusa. Mesto broj 1, Sai, ili kako ga drugačije zovu, oružje za ninja od akcije. U pitanju je veliki bodež koji možete da blokirate napad svakog mača. Također, ovo oružje se veoma lako bode, tako da ga možete koristiti i za napade iz daljine. To bi bilo to od ovog klipa, ostavite like i obavezno se subite na kanal kako bismo do kraja leta uspjeli skupiti 30.000 suba.